and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign difu hiti along ata moida kepa jorlong awar sai kipi Langhina long Boro Medium School pen kepasa langkimi arisu nimsu pimar atumaphan karchu Kolonga amlong alangroy along aru inko da troxy arni kithek long kithi ar pumaphan kepang thek bangga thom kepelti abang propan kangnang Ada berta long pen kardom pajulo non bertang ton pen arjikta Food and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign di furong supi heti along ata lapen moida kepajor long hukum thopon tanglu Wholesaler, retailer kulat, distributor arideng along kedo ata lapen moida Food and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign ata lapen moida chumi chuno alam patini pontanglu kahino lapen kachuno ata lapen moida phalangno mati war et luputa kacurang asai campaign pachini aprang prang apana atala pen moida adu kilang cari jiaphan Guwahati Forensic Laboratory along asatlang kilang jiaphan ta sai campaign asunamu deng pontanglo sai kama sat kilang ata lapen moida di France pialong chujor chulang long alam toy mati order abangta piponlo Kumad ni jong si atala pen moida akehino theklong polote difu bazar committee aphan parjupen Karbianglong deputy commissioner aphan ke pachini jiaphan ta sai campaign kachungri along ta pachathang ponthu Apsupen aru nipa inkora narkep arni langhina long Boro Medium School pen satlang kyun mate satlang kemi risola pen nimsopi mar aphan archu si kurwang thu pajir Langhin College along kipado karcho amailong career aputhakta pado apsu amaipu tanuram daimari chephem phupon amailong career aputhak income tax asai kam asai phu kakali ujira pen hojai college athanbang Caroline Basumataria tumsi than pachini pon Asu parokwa aru amai pen aru ni phain kora sirkep ani parokwa long citizenship amendment bill 2016 alam pen ke kam ke armu chejeng padusi Bangladeshi atikara Assam Karbianglong ke chaktek thepusi ke kam ke asai dengpon All Assam Students Union Parokwa ro amai pen aru inkora sirkep ani parokwa alam citizenship amendment bill 2016 alam pen ki kham ke armu chejeng padusi Bangladesh atikara Assam Karbianglong ke chaktek thepusi ke kham ke asai dengpon ki kham ke asai long KSA diesel auto asong school Jatiabari yuwa chatra parisharatum chetongdu আছে তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমি সেই বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলক আজি এই ইয়াৰ পৰা পাৰখোৱা অঞ্চলৰ পৰা পুনৰবাৰ হকিয়াই দিব বিচাৰিছো হকিয়াই ক'ব বিচাৰিছো যি হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই আছুৱে কোনোদিন হিন্দু মুছলমান বুলি কথা কোৱা নাই আছুৱে কৈছে যে যি বিদেশী আহিছে অবৈধভাৱে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যি বিদেশী আহিছে এই বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে যি ভাৰত বাংলাদেশৰ যি সীমান্ত আছে সীমান্ত আছিল কৰিব লাগে এনআৰসি উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে আমি সেইটো কৈছো আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যিসকল বিধায়কে এই মন্তব্য কৰি আছে তেওঁলোকলে আমি হকিয়নি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক তেওঁ কৈছে চৰকাৰৰ লগত আছো তেওঁ তপন গগৈ কৈছে আমি তপন গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো তপন গগৈ যোৱা হৈ সিদিনালৈকে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা জাতীয় সংগঠনৰ যি দায়িত্বত আছিলে গতিকে যদি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই এনে মন্তব্য কৈছে এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেওঁক এই মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত দাবী জনাইছো চিটিজেনশ্বিপ অভিযানৰ আমি যিটো বিষয়ে আমি অনুপদ্যা আমাক আছে তৰফৰপৰা আমিও এইটো মানি নলওঁ আৰু আমাৰ আজি পাৰখোৱাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা মিলি আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ Malam support pandina pemat berta mungton panik sena Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid,
tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Resto Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi putat bertalong wangthulu West Car Benglong Kolonga Hawar Amlong Alangroy Along Aru inko ratroksi arni kiteglong kiti arpomaphan patini pontanglo Arialong bidala pensi ko puketok kilang dam pensi kiti abang phupai thalang so thedong hanse arong asong tapon ki ap arta ingora truck posi pangthek karlitang ki aba hema sorpen akoi kiban atengki chiklo jon truck pra ki aba phan ari ka chirung tang ke PLT atum hempen pondana phike theglong lipin lo kiti arpum theglong pin ki ap kiti arpum kelong alam karjulong pen kolonga KPLT cepat chonga boha pen KPLT bang ithong katsi bukulia long cepat chong dam lo alang litum bukulia long ka cepat chong dam ahutsi keton kilang atum KPLT bang ithoma phan ingnang dam lo kaching nang atum dilip timung mate bolpiri timung dhanirang timung mate longboy timung lapen demos hanse mate atu hanse pusi keton kilang pen pachini Hello Amri Tourism Society ahin pen chepatir pi ponsi aru ni phain kora truck pe ni phain kora narkap arni an kechengsi angding 2018 aningan abha Hello Amri trekking tour kepadopon labang sojai mek along karbianglong today lapen kat news channel atum sitame magazine partner lapen media partner arpudodon Labang sojai mekke patir pipon abang hubang phiatum amen laki thare longkiram phangchok sami hunmili hansepi Bernard Lumphui la pen thare atman timong atum henlo kado kawe ang tan ben mate prejama hawar along pen nang kichui dun mate nang kachitong dun atum ba ingkoi rapli an do la pen te bokterai pen ke ba ingkoi an kachitong dun to kicheng siang deng Hello Amri trekking tour pen kichu kilang dam adim ke Amri block arlo kido swai hawar along kilang mesen adim si dam Mulen arong along kido thangthe la pen Tikrum, Langor Khon arong long kito, Jirlong anglong, Amsai Pinung lapen Assam alapen ke Klarnai, Sik Damakha Henlo, Hello Amri Tourism Society hinpen la sosai ke denga joine ke lapu henlo, Amri blong hawar lapen Karbiang long along ri arlo langmi pik adim to, lasi Karbiang long apha Northeast India along pen isi top tourism destination kasalam ji mate, kapacha thangji aphan lapen ke tourism mate ki ju kilang asai long pen Karbiang long ke do, aing long aswatum koson si ala hai pen boreng mate ale chipalong dun thekji mapu ke matha joine sila sosai ke deng pon pado. Ada berita bang lapan si kang ton poneglo dume thak me karton